Team Kanini li Kachai kala Tanrui li Kamaya Kriya matching Sarno Team Kanini li Wisadle Sunderline just number 19 Kachai team captain how Military Arui Kachai number na Sunderline li da Simpung delay pass back ball Salushit laga just number Kachai Mr. Nasimpung delay number pass Sunderline li just number 2 of the Kuipung delay number left winger Bali Kachai left winger Bali Kap Kami Clash Lagana, Kachai intercept Sakulaka, Ari Kachai with just number 8 Limilishire, 8 Nassing Bungale, number Kapayvala, Singtam Mandle, Tanrui with slightly that just number 12 Limilishaka, 12 to 8, control Gasalik, Yoka mistake Kalajina, number Kachina, clearance Milish. Tanrui na clearance Milishilaka, Tanrui number Nassing Bungle, Tanrui control, just number 13. Kachai 15 intercept Sakulga, Kachai number Nasimpung Layar, Kachai number 13 young low, Singtama Mandale, Tanui call paying Lemjangli, Singtama Mandaka, number Kachai just number 13, Mr. Chanso Horam Namtalakai, first attempt, Tanui Litasai Kiver, Tanui Kiver na Yon Kuilaga, Jehosham Milishida, Centerline Likachai just number 15 Nasimpung, just number 8 Limilishit Kachai, number 8 na left wing and Singtama Mandale, Paul he. Just number 8, pass me five hitata, pass me five me kapay walaga just number 15 lipak pass salushite, 15 ka China Simpung dale. Number Itumui second quarter final. Ground number 2 second quarter final Kachai versus Tanrui. Kachai versus Tanrui he first half ngareo ta kline. Kala issue quarter final second match he live stream samidale. Live stream samit lay na yaruina la sa live com ji share sami sir logo ji hi sa live com ji SA live com ji li chang lega ngsot naw li shim kurbing li share sami sir logo ji hi kapone Tanrui just number 5 na Troy ko ilishit laga just number call paying Lemjangli just number 11 Panglaki ni Krom Jat Leighton Rui just number Kachai we pass 15 linely Singchang Vai Sai Ka line we along li Khang Rao Sau kita line cross Salishita the trouble he Tanrui na Kui Kang Ran Lishitale Tanrui number na Tromilishite number Kachai we keeper na Yon Kui Laga number short pass na hitata Paul ji throw milishte Kachai number limilish laga Kachai number pack number na Singbungle 12 limilishte 12 to just number right defender na mathala na right wing kapshang milishte number Tanrui with just number 20 na out clear salushita throw ball he Kachai number 2 na quick hang run lishit lane Mr. Soyauna throw milishit laga just number 20 lipek throw milishit 20 na kapchang milishit
Mr. Kachai with 12 pass team captain Kachai number Tanrui na intercept sa kulisit laga Tanrui just number 2121 pass number pass milish laga center line li Kachai Tanrui nga paing rock lay Kachai with Tanrui number na simpung lay Tanrui team captain Mr. Christensen na kapsyang mig fai sa Kachai number 17 na intercept sa kulilang mathalagay na kapta milish day ka kalash lagay na kalaglam na hay lagay na offside talo shi day da free kick hi Tanrui with just number na quick fang run li shit lay yang gajak kuilaga center line kanta da Mr. Tanrui with just number 11 right wing li kapta mil shi right wing na cross sak fai sai ka Kachai with just number 6 Mr. Shiradyo na block out sali shi da first corner chance second quarter final with first corner chance hi Tanrui na sampang li shi tale Tanrui just number Mr. na quick fang run li shi tale corner kick hi yang gajak kuilaga Tanrui number na call phai ka lem chang li ka thakung mi li shi 15 attack sak va call attempt sak phai sai ka handball ju li shi dai da Kachai with defender na hidada hopok milish tay Kachai number control pass Kachai number simpung tale center line sing tamaman kapta milish tay just number 4 Tanrui na clearance milish laga Tanrui number na kap siyang milish tay Kachai side back keeper Mr. na yon kui laga short pass hidada hopok milish laga just number 17 Kachai 17-5 of Kachai 20 number 13 na panglagay na Tanrui 13 na panglagay na Paul Jikram tayo ka Kachai number defender na clearance milish laga 17-2 just number 2 Kachai just number 2 right defender na simpung lay Ari Paul Ji right defender 2 just number 20 Kachai li milish laga Kachai number na kathakshang milish tayo center line li number na kathakshang milish laga Tanrui number 5 na clearance big 5 say ka Kachai number 8 left winger na sing talaga crossing ungay ka clash lagay na out chok da goal kick chance Tanrui just number Tanrui just number nam thalagay na kathakshang milish dai center line ning bang rock le Tanrui Kachai ng bang rock laga Tanrui just number 10 Shan Yun na simpung dale pass back ball mi laga miss pass sa lish dai Kachai na intercept sa ku laga Tanrui Kachai ng bang rock dale Kachai number Mr. na simpung dale kapay wala ka hitata carry aka kani katsa ku laga just number 8 left winger bali kapta milish dai ka clash lagay na Paul Ji na kamar na kita out chok da throw ball hi Tanrui na quick fang run lish dale Kachai matik katha ku lungli field report sa milo nix na rai Ground number one li second quarter final hi Ngaingu versus Maichon first half ngi chang sangai le second half aro rem hung delay score line li Maichon 0 Ngaingu 0 ta ground number 1 li Ngaingu versus Maichon la chala ga nang reu tak le nei mathala ga nang reu le ji bawra le number 3 hi Tanrui just number 18 li milish de ka control ka sali miss control side Kachai number na intercept sa ko 6 li milish de 8 na line li control sa ko laga 8 to 17 of Kachai na just number 15 Kachai kapta milish de ka Tanrui just number 2020 Mr. Ngachip Singh Chimik na head na clearance milish laga center line li Kachai 20 na simpung lish le Mr. Shimshang kapta milish de Tanrui just number 8 head na clearance milaga out chok the throw ball hi just number 2 Kachai soyaw na kuifai ngaran lishit le throw ball hi just number 20 li throw mi lishite 20 to 2 to 5
Kachai kaptam liste number out chok to the trouble he Tanrui with just number 2020 na kui fang ran lishit le Tanrui with just number 20 Mr. Ngajip Singh Chimik na kui 8 lead throw milishte aruila Mr. Ngajip Singh na clearance milega just number 21 le milishte center line le China intercept sa ko le 17 of ka China singbung dale Mathala kai na right winger bali kap shok miliste just number 15 na Mathala kai Kachai we 15 na Mathala kai crossing nge number 8 bang rock dale number 8 Tanrui na singbung dale khayon khalei juwang chi ma sa bai mane da hita da ishi Tanrui na ka thak wang ran lishit le Tanrui we just number 8 Mr. Totorok AS na yang gajak kui laga line kap shang milushi de ka clash la kai na out chok de the throw ball hi number Kachai na kui milushi laga 17 of Kachai na simbung le pass just number 8 Kachai na Mathala kai crossing a hong lushte defender just number 4 Tanrui defender 4 na clearance ai 15 na sambang lushit laga Kachai we just number 15 na Mathala kai call attempt sai ka keeper na yon kui laga ka thakshang milushi de just number Tanrui pass center line le Kachai head Tanrui with 21 na simbung le 21 to just number Mr. Tanrui yang gajak kui laga kap ta milishte number Kachai na control sa ku lishit laga Kachai with 2020 na Mathala kai pasa kap shok milishte 15 to 19 8 hidada run middle just number cross sa vai sai ka Tanrui with just number na block out sa lishit da corner chance Kachai we number na kui fang ran lishit le Kachai we number 15 Mr. Unganing R Shimrena corner kick thak fang ran lishit le Kachai we wang advantage ka hak nei team knini mahai mai no Kachai we just number 15 yang gajak kui laga ka thagung mi fang ran lishit le Mr. Kachai Unganing R Shimrena hitata yang gajak kuila call pengilem jali just number 17 of Kachai Mr. Miami R Shimrena Mathalak kahai call attempt sai ka clash lagana out chok the call kick chance Tanrui just number Mr. na kui fang ran lishitale out chok le shidai da throw ball hi Kachai no kui fai Kachai we just number 8 team captain limit shide throw team captain limit shilga team captain to just number 8 Kachai singbung dale number singung maman khani likat sa kui lega pass mi shok vai sai ka Tanrui team captain intercept sa kui lega pass Tanrui team captain singbung dale pass just number Tanrui Mathala khai pass a kap shok mi shide ka Kachai we defender na head out sa shok le shida throw ball hi Tanrui just number 5 Mr. Tanrui just number 5 Mushungam Horam na kui fang ran lishit le throw mi lishite 17 Tanrui team captain limi ekha pojin na khamana hogida aru 17 ga bai laga Kachai number na singbung dale Kachai number kat sa kui lega hita center line li singta maman 15 singta maman laga Tanrui number 9 the sa kui left winger bali Mathala gaina Tanrui number 10 li kap shok mi lishite Mathala khai run mid le Tanrui just number 10 Mathaye just number 10 aru le singbung dale kapai wale right winger cross pass saka lishite ka clash lagaina out chok the throw hi Kachai na kui mi lishite just number Kachai kick salaga Tanrui number intercept sa kula Tanrui number head kick ngapai rock le Tanrui team captain pass just number 11 Tanrui limilish laga just number Tanrui control hitata call paying nai maman Kachai number defender na clearance milushit laga 13 of Kachai to just number 2 Kachai na simbung line right wing ai na singta maman just number 2 of likap tami ka Tanrui just number 2020 na head out sa shok lushita ngchip sing chimik na clear milushit laga throw hi Kachai just number 2 Mr. Soyao na kui fai ngaran lushit lai Kachai Soyao throw hi just number 13 limi lushite 13 na simbung 13 back pole just number Kachai
Kachai with number back number na mathala kai crossing ka call phing lem jang li just number 19 mathala kai call etem sai kha khachi na nak khau gi da out chok the da call kick chance Tanrui number na khui vang ran lu shitale Tanrui defender Mr na khui vang ran lu shitale Mathala in the center line league Takshang Military, just number 13 of Tanrui control, pass, left winger Bali Mishok Lishite, pass just number 21 the Singpung Lay, 21 pack pole, just number 4 Limilka, Tanrui 4 na clearance middle Lishite, just number Tanrui Kaptam Lishite, Mimles are like to get a Kachai with defender na defense Akulaka, Arui Tanrui number 13 na Paul Jipanglak in the Krom Tayeka, keeper Kachai keeper na Yon Kula Takshang Lishite. Ground number one is second quarterfinal he Ngaingu versus my John nang Reuda Kline. First half ngajang sangai laga second half aru ng remohung dalay score line li my John 1 Ngaingu 0 da 1-0 ina score line ling Reuda Kline team kanini na mathala ng Reumi dalay ji baw hi sharar le ning shi team kanini la Kachai with number 19 na goal attempt sa fai sai ka Tanrui number na intercept sa kulga Tanrui pack ball mil shit laga Tanrui defender na clearance mil shit aru Kachai with just number 17 na simbung le 17 right wing ball likap ka milishit laga offside talushit da free kick Tanrui with just number 20 na kathakwaing ran lishit le Mr. Ngchipsing Chimik of Tanrui na yang kachak khuilaga line kaptam lishite Kachai with just number 2 Mr. Soyaw na clearance milishit laga aru line li Kachai Tanrui ngapang rock le Tanrui pass miss pass alishita da Kachai number na pass mita alishite Kachai number na kanili ka chakhui lagi hita da simpung dale mathala kai athairwa ka just number 8 right left winger likap shok milishite control sakhwere number 8 to 17 back ball just number 17 attempt sak phai sai ka just number 17 team captain Tanrui na clear sa milishita out chok lishita da throw corner kick he Kachai number Mr. na quick vang ran lishitale hita da yang chak khuilaga mathala ga call phang lem jang le Kachai number head chak phai sai kha Tanrui defender na head in clearance samil shidai number aruila out chok lishidai da another chance sampong lishitale corner chance Kachai with just number 13 Mr. Chanso Horam na kathakwaing ran lishitale Mr. Chanso na Kachai na yang chak khuilaga mathala kai na call phang lem chang di 19 head chak phai sai ka khachui na ukida aruila 19 na pol ji khrom khuilaga line li singbung dale 19 to 12 Kachai 12 na singbung dale 19 li milishite 19 to just number pass me ka miss pass side Tanrui back number na clearance milishit laga aroi center line li Kachai with number 20 to 2 li milishite 2 na singbung dale just number 15 of Kachai back pole just number 20 limi laga 20 na pass mix shok ne kha miss pass side aru ngapaing rock le Tanrui number na khupung lushide Kachai number intercept sakula Kachai number 15 na pangla kai na ta lakai we na call them sai ka keeper Tanrui call keeper na yon khui laga center line li ka thakshang lushide Kachai number head out chok lushide da throw ball he Tanrui just number 5 Mr. Mashungam Horam na quick vang ran lishitale yang zak kuilaga center line li just number 21 li throw me 21 na kap tam liste number pass mathala khai pass ka mi shoke kha just number 5 of Kachai Mr. Rungsimbom na clearance mi lishita throw in here la just number 5 of Tanrui Mr. Mashungam Horam na quick vang ran lishitale yang gajak kuilaga throm thalang na milishite Kachai head salaga number keeper Kachai keeper na yon kuilishite
yon kuli shitlaga thakshang mili lika number Sunderline li Tanrui number hat Kachai number 8 Singhum dale Kachai number na kapta mili shtere number team captain Tanrui 5 ngumpang rock dale just number 19 Kachai na ball ji khoi fai sai kha clash laga na out chok te da throw ball yi Tanrui number 17 li mili shite 17 na pass kamili miss pass side aru le yang lo just number 17 team captain na ma thalak hai pasa kap shok mi kha keeper Kachai goalkeeper na clearance mili shit laga Kachai number 6 to just number 13 of Kachai Singtamaman dale kanili ka cha khui number out chokli shitai da throw ball hi throw in hi just number Tanrui na khui fang ran li shitale Tanrui just number 8 throw mi li shit laga just number Kachai 5 to Kachai number pack ball hita da mi li shit laga just number 20 li mi laga 20 na talaga na just number 8 li mi shok li shitai 8 to 15 of Kachai 15 na kaptam list ka Tanrui with defender just number 8 na clearance milaga just number 11 of Tanrui Sunderline li 13 li milishite 13 na singbung tle 13 to 11 panglagai na polji khrome kha clash lagai na out chok the throw ball he just number 6 of Kachai to 13 limit sheet laga 13 to 17 to 13 hita the pass samaman Singtamaman 13 na Singtamaman laga number 19 left wing mishok li shite team captain pangla kaina Kachai team captain Paul ji khoi phung li shite number Kachai team captain number offside talu shite da free kick Tanrui just number 4 Mr. Mushun Tanrui just number 8 na free kick thak fang ran li shitale just number 15 Kachai number thalaga pasa ko misang li shitlaga just number 19 of Kachai team captain Mr. Somishon Chirak na mathalak hai goal ka score sali shita second quarter final Kachai versus Tanrui khangreu hili score line li Kachai 1 Tanrui 0 the 1-0 in greu ta khlene mathamai dang reu lo atambat karfuye Kachai la pingalo Tanrui la pangka se hita ta khanini spirit le la kai nang reu se gi team khanini li kapok sane Sunderline just number 13 Tanrui na hapok li stai Tanrui back ball just number 4 li milu shit laga 4 pass just number 17 li milu shit laga number Kachai 13 na intercept sa ko le 13 na simbung dele Mr. number 17 na intercept sa ko laga Tanrui 17 to just number 11 li milu shit kha Kachai number 6 na clearance milu shit laga aru Tanrui side back just number 12 na khoi bung li shit le just number 19 team captain li milu shit laga offside ta li shit da Tanrui just number 20 na free kick quick fang ran le ngchip sing chimik just number 20 of Tanrui na mthalaga nik thaksham liste kha Kachai just number 2 na intercept sa ko liga kaptam liste 8 li kaptam liste laga line li 8 na control sa ko hi sai kha clash lagi na line cross sali shitai da throw ball hi mi ko shok jang le ye Tanrui just number 11 now just number 15 in yaro ya bang phiami se Tanrui just number 15 wi wang arui crown number 1 li second quarter final hi ngaingu versus Maichon ngreu da kleine second half ngreu hung da kleine hi wi lungli score line li ngaingu 1 Maichon 1 the 1 ai ngreu dele number Tanrui number na kapta milish laga Kachai number intercept sa kuliste Kachai number kapta khwai sai kha Tanrui number na intercept sa kulaga pass miss pass salish dai the center line li Kachai number de khuipung laga Kachai number 8 right winger na singphung le kapta milish 15 control sa kulaga number kongli jang lishit dai da khayon khlei ki wang itu mui machine ma khuyang me center referee na nga samlo da khong mi laga ari kaji tha decision khiranik le yaru yang room se
free kick hi Tanrui na sambang lushita Tanrui wi just number na Kachai wi side back ka thakwaing ran lushitle Mathalagay na Tanrui number na kithaksang milishte just number 10 right winger na singbung tala aru Tanrui just number 10 carry pass miss pass side mi malay salak mata just number 12 of Kachai na khuipung lishite re kapshang milishte 13 li milishit laga 12 to 13 na singbung tala pack ball just number 6 Kachai with just number 6 na kapta milishte ka Tanrui number 9 intercept sa kula pass just number 10 to just number 17 na singbung tala Tanrui 17 kapshok mi ka number 20 21 ng buying rock tala number Kachai na intercept sa kuli shidai da number 13 Kachai singbung lai khani likat sa kui phung laga number pass sita ta singda maman dale just number 12 pass mi lushit laga upul just number 13 lim thala khai pasa kap shok mi lushidai ka offside talu shidai da Tanrui na free kick ka thakwaing ran lushitale Tanrui with just number 10 na singbung lay Tanrui with just number 10 singta maman cross sakvai hot na lay just number 10 na cross sakvai sa ye ka number block sa laga Kachai wi number na khuipung li shidai da Kachai wi number 19 team captain pass sa laga miss pass sa lu shidai da ari Tanrui with 28 Kachai ngapaing rock lay 20 pass just number Tanrui na singbung lay Tanrui with 21 na left winger palikap tam liste just number na mathala khai pass a ngai kha Kachai wi number na clearance milish laka aruila Tanrui with just number 10 na mathala khai goal attempt sa ye kha clash langai na out chok the goal kick chance Kachai wi defender back number na khui phang ran lish tale Hita the keeper na hopok milishit laga Kachai keeper na hopok milishit laga Kachai wi right defender na simbung lay pass just number 15 to 17 Kachai to just number 6 of Kachai 6 back ball pass mathala kai na hita the pass man the simbung dalay Kachai wi number na Kachai wi pack number na number 13 li 13 limishang lushit laga 13 na simbung lay 13 21 panglagay na ball jing bang rock dalay just number 13 of Kachai kapta mi phai sa ye kha out chok the throw in he just number 20 Mr. Ngchip Singh Chimik Tanrui na khu milish laga 21 li throw milish de 21 na pass mi ta ye kha Kachai wi number na clearance milish laga aru Kachai wi number na simbung dale pass Kachai wi number Tanrui number team captain na just number 15 lim thala khai ball pass a kap shong milish de 15 na simbung lai Tanrui 15 to 16 to 15 kap tam milish de kha clash lagai na out chok the throw in he just number 2 Kachai na khui phang ran lishit lei Mr. SK Soyao na khui phang ran lishit lei Kachai wi number 12 na cross sak vai hot na ye kha number out chok the goal kick chance Tanrui wi number na khui phang ran lishit lei team khanini na ma thalagay nang rew mita khlai hi thailaga ma thalagay nang rew mita khlai hi thailaga ning khilak ke gi team khanini li phongshong ngai le left winger just number 15 Kachai Tanrui na simbung lai number clash lagay na out chok the throw in he Kachai wi just number 2 Mr. Soyao na khui phang ran lishit le throw hi khui milish de line here milish laga just number Kachai na simbung lay kapai walaga mathalagay na kap shok milish de just number 4 Tanrui na control sa khui la pass just number 8 number out chok the arula trouble hi Kachai na khui phang ran lishit le
Tanrui kala Kachai metik na katha ko lungli field report samilo. Arui women's volleyball first semi-final hi Lamlang versus Sekor nang raw mi daklay ni Lamlang versus Sekor nang raw mi daklay ni jena yarui nala witness ka karasa milo gi yarui li kapo ne team khnini na Lamlang versus Sekor na mathala kay nang raw mi daklay women's volleyball first semi-final nei hina first semi-final nei jena yarui nala jivak la mai khang rei milo gi hi yarui li kapok sa nei ta ka zu klei jiwang hunna ka khang sam nei hunna ko ulung li thum match hopok li shitaw rai ningrin nei na ningrin jang la ka satzu mi re da satzu khmi mening mane kha match na quarter final sa ka jangau ki da ka teu kha pang dang reong ro kau ki da sa ka zu ko hoji lei khai nei jingdun nau sare pheomi chuming rock phulung re ithum jingdun nau ping saka sa jau ki da ithum pheomi chumi la ka saka khwai sa phulung ki jine arui number Kachai 15 ngapang rock lay 15 Kachai na kuipung laga 17 limilishte Kachai wi 17 na talakai trubola kamitalisite ka just number 4 of Tanrui na clearance out choglishite da clearance milaga out choglishite da trouble he just number 6 of Kachai na kuifai ran lishitle Hello Zingdun's Got Talent Season 3 we 11th finalists Zingdun's Got Talent Season 3 we 11th finalists. Jing around the drag kaneni submit sami kvina tum dik tay salu shid delay. Zingdun's Got Talent Season 3 we 11th finalists. Drag kaneni hishong kurami kvai ji hina tum dilat lushida kich tay sa delay ning schlager. throwing ni Kachai na kuimilishte number Kachai head out choglishite da trouble just number 5 of Tanrui na kuifang ran lishile Mr. Mashungam Horam Tanrui just number 5 Mr. Mashungam Horam na hita da kapai walaga line throw mitalishite just number 10 head Tanrui Kachai head salaga Tanrui just number 9 the sabsa ko Tanrui just number 10 cross sak vai sai ka katak tai haida out chok de da just number 6 of Kachai na throw hi thaklang in kuimilishite just number Kachai na clearance milaga just number 21 to 121 na just number Tanrui limilishit laga 21 will unglishite 21 Tanrui to 8 Tanrui na center line we na call etem sai ka Kachai we keeper yon kui laga call kiki hita the short pass hop lishit laga number pass Kachai 15 number 15 to 17 of Kachai pass 17 number thalaga na trubola kapta milishta number 13 of Kachai 1-1 keeper li hita talaga another goal Kachai na second goal score salishita Kachai with just number 13, Mr. Chanso Horam, second quarter final with second goal, he scores Alishita. Kachai versus Tanrui, first half Arung Ramhung Dale, he will only scoreboard Lee. Kachai 2, Tanrui 0, the 2-0 in a row the clean. Kachai number 17 pass number
right winger bali pass mi shok li shit laga number 8 Kachai na simbung ngai kha number block out Tanrui na block out sam li shtai da throw ball hit Kachai na khum li shtai center line li number 20 Kachai na simbung lai kap tam li shtai just number 5 of Tanrui na clearance mi li shit laga center line li Kachai na khupung li shtai number 20 Kachai pass number 15 Kachai pass samaman Tanrui side va kita the kuita maman dali Tanrui just number 5 na 4 na clear samili shit laga center line ni Kachai ni khupung li stai Kachai wi number pass back ball mi li shit laga Kachai wi number yang chak kui laga team captain li mathala khai control sa kui kha number Tanrui na keteu kha re na khau kita Tanrui number na clearance mi li shite aru la Tanrui number na singphung dale Tanrui number carry number 17 Tanrui with 17 na singphung dale 17 team captain ngapaing rock laga Kachai wi number na true ball ka right left winger bali just number 12 of Kachai li captain le 12 na singphung le number Tanrui wi number na intercept sa ku laga Tanrui wi number na singphung dale 17 li mili shite team captain controls kasali miss control saida Kachai wi number 15 na intercept sa ku laga singda maman dale call phenglem changli 15 na singda ka number block out sali shit laga just number Kachai na mathalak hai call etem sai kha kachui na nak khau gida clash lagai na out chok jai da goal kick chance Tanrui na khui phang ran li shitale Arui Kachai versus Tanrui ngreu ta kleine first half hi he will only additional atamu lungli khangreu sau kita additional time hi extra time 3 minutes sang mitale throw ball hi just number 17 Kachai na khui phang ran li shitle mi li shitle 15 li throw mi li shitle 15 to just number Kachai pass Kachai li mili shit line li Kachai with 13 na simbung le kapai wala mathalak hai pasa ka just number 19 team captain li mili shit team captain to just number 2 Mr. Soyao na Kachai with Mr. Soyao just number 2 na mathalak hai goal atem sai ka clash lagai na out chok jai da goal kick chance Tanrui just number na khupung li shit dai number Tanrui number na singtamaman number Kachai Tanrui bang rock le Kachai wi number 6 Tanrui number 10 hita the line cross alish dai the Kachai wi number 6 na throw hi thakla gai ne 17 li throw milish dai 17 pack ball alish laga Kachai wi 20 na simbung le 20 to 8 li kap shot milish dai ka head in clearance mil 15 na intercept sa ko laga Kachai wi 15 na kap shot milish dai yaklo call phai lem changli team captain na call etem sa phai sai ka Tanrui pack number na clearance milaga out chok te daru hi number corner chance Kachai na sambong li shitle number Tanrui number pack number akhasak zikhle wang hunna khang samdak leinei hunna khu lung le hopok li shitaure corner kick hi Kachai wi just number Mr. na khui phang ran li shitale yang ga chak khui lo call phang lem changli number head majuram da out chok li shitai da out chok li shitai da throw ball hi Tanrui wi just number na khui phang ran li shitale throw mi li shitai kha number 8 na control kasali Kachai wi just number 8 na control sa laga out chok li shitai daru la throw ball hi just number Tanrui na khum li shitai Kachai wi number defender just number 2 na head out sa chok li shitai da aru la throw ball hi Tanrui wi number na khui phang ran li shitle line head am li shitai
Kachai win number 2 head Tanrui win number na samang lushit laga Tanrui win number 17 team captain na simpung le team captain kapai wala just number 10 Tanrui le kapta mi lushite kha keeper Kachai wi keeper na yon khui laga 17 li mishang lushite adamui long le khangreo khanghan chau gida adamui long le khangreo khanghan chau gida first half ni chang sangai ra hiwi long li Kachai versus Tanrui ngreo laga score line li Kachai 2 Tanrui 0 da 2-0 in the first half ng chang sangai ra second half hun nang khawilung le hapok lu sitaura
check itumui second quarter final we second half hi hapok vai second half hi hapok vai ramping are jersey number Tanrui we just number na center line li hapok vai ning dele center line we na Tanrui just number 10 na hapok milishit laga just number pass kap tam liste number Kachai Tanrui ng bang rokla Tanrui with 15 na kap shok milishite 10 lim milishite ka Kachai with number na intercept sa kuila ka 6 limik shok ne ka Tanrui with number Kachai with number ng bang rok dale aro Tanrui with number pass number 16 lim milishite Kachai with number out shok lishite da out shok free kick Tanrui with just number 8 Mr. Totter just number 20 Mr. Ngajib Singh Chimik na kathak tam list re Kachai we call phaili kathak tam list ka Kachai we number na clear sa list aro center line li just number 4 Tanrui na kathak pass mi shok vai sai ka block sa list aro ball hi line ni chatle out chok the throw ball hi Kachai na khui vai ran list le center line ni Tanrui just number 10 carry sing talaga ka number intercept sa kulis tare Tanrui number 15 na simbung dalay 15 yang kapay wala sing tama man dalay Kachai side wang number pass milaga miss pass sa luis tayo number 9 Kachai na block out sa luis tayo throw ball hi Tanrui just number 16 16 na kuifang ran lisit lay Mr. Totaru Koram na throw hi just number limi lisit laga number 15 limita ye Kachai number na head na clear sa luis laga number Tanrui just number team captain na head na pass kamili out chok to the throw ball hi Kachai number na kui milish tare Kachai number 8 li milish laga 8 13 to just number kui pung lish le Kachai number 8 na control sa kui ka miss control sa the clash laga na out chok to the throw ball hi just number 16 Tanrui na kui milish tare number li her milish laga number na thala kai pass ka head na mitalish de ka just number 5 of Kachai na clear out sa lish da throw ball hi Tanrui just number 16 Mr. Totrikan Horam na quick vai just number 8 na quick vai ran lishitale Tanrui just number 8 yang kachak kui laga throw hi call phang lemli throw nge kha Kachai number na clear samil 17 na sambang lishit laga 17 na attack sai sak vai sai kha Kachai number na clearance mi lishit laga 19 li mi lishit 19 back ball 8 carry number center line li pass mi kali shite number Tanrui number na kui phong lishit laga kathak tak vai sali itumui machine kui yang mi center referee li ka chu thu yau kita drop ball hi abok vai Tanrui nang ran lishit le center line when Tanrui with 20 na drop ball samil habok lishit ai just number 17 li mi lishit laga Tanrui just number 2 and 121 the 5 lipek pasalo 5 na kapta milishite ka Kachai number defender na clearance milishit laga just number 20 na katabu ina Tanrui just number 20 Mr. Ngajib Singh Chimik na katabu ina call item sai ka Kachai keeper na yon khui laga arui Kachai defender na ball hi singpung dalai number defender pass just number 9 Kachai singpung dalai carry katsa shok hui laga akhali katsa shok hui khani li katsa shok hui laga pass kamili miss pass side Tanrui just number 20 pass milishite Kachai number 9 intercept sa hui laga arui line li Tanrui 5 Kachai 13 ngapang rok dalai out chok te da Tanrui just number 5 na Mr. Mushungam Horam na throw hi kui fang ran lishit le
Throm thalagay na milushilaka just number 20 head salaga out chok to the goal kick chance Kachai defender back number 20 na just number 20 na kuifang ran lishitlay Mr. Somshang na kuifang ran lishitlay Kachai just number 20 ground number 1 le second quarter final hi ngaingu versus Majon ngaro laga 1-1 na draw daw kita tie break sa laga ngaingu na mai khia sampangai ra yarui ngaingu wang apang phe mi se number Tanrui number head Tanrui just number 10 pass number head Kachai number 15 na khui phung listle 15-21 ngapang rok lagi Tanrui 21 na simbung le kapai wala ka pass mi phai sai kha Kachai number 9 intercept sa khui Kachai number na mathala khai pass ka just number 19 Kachai 19 likap tam liste kha just number defender of Tanrui na clearance mi lishit laga center line li Kachai control sa khui phai sai kham Tanrui number 1313 na simbung lishit le Tanrui number 1313 na talagai athira kap shong liste number Tanrui just number 13 nam thala khai goal at them sai khakula chilagai na out chok the the goal kick chance Kachai number na khui phang ran lishit le Number 19 Kachai team captain nam thalakai call at them sai kha jersey number Tanrui with defender nam thalakai na save samil shita keeper nu yon khila thakshang mil shita re center line li Tanrui Kachai ngpaing rock tale Tanrui with 10 Kachai with 9 ngpaing rock laga Kachai with just number 2 5 ngpaing rock laga 5 na khuipung lishit le Tanrui with 5 na kapta mil shit laga mimlai thu kita Kachai na khuipung lishit re Kachai with number 2 pass 17 center line li just number Kachai na singpung tale pass number 15 limit shock lishite 15 na left winger bali kapta milishite laga offside talishite da Tanrui number na Kachai wi side wa kathakwang ran lishite free kick Tanrui just number Mr. na khui fang ran lishit le mathala ga na thakshang lishite Kachai number na sampang lishita Kachai number 15 pass mitai kha mimalai sa lag tu kita out chok to kita throw ball hi Tanrui na khui fang ran lishit le Tanrui Mr. na throw hi just number 20 limi lishite kha control sali miss control sai ta Kachai number 8 na singtam man tale right wing na singtam man laga kapai wa laga just number 8 pass 15 of Kachai na singbung le Kachai just number 15 na ka ta bu na call at them sai kha out chok to da goal kick chance just number 4 of Tanrui just number 4 Mr. Mashunmung Huileng nam 16 li pass mi liste 16 pass Tanrui number head sa khui lega clear sa phai sai kha Kachai number 9 intercept sa khui lega aru Kachai number na simpung tale 13 of Kachai na simpung le 15 na simpung 15 li mi lishit lega 15 na just number 8 li mi talishi de kha offside talishi da kita free kick ka kathakwai Tanrui number nang ran lishit le just number 20 Mr. Ngchip Singh Chimik of Tanrui na free kicking kathak vang ran lishitale mathalak panglakay na Kachai with side back just number 10 5 panglakay na ball ji khram jatle just number 15 Tanrui 15 na singbung le aru ball hi 15 to 10 goal phang lem chakli ta just number 10 Tanrui just number 10 Shanyi Kamrang na mathalak khai goal at them sai kha clash lagay na out chok the goal kick chance Kachai defender na khui vang ran lishitale
Trouble he Kachai number 2 Kachai number 2 Mr. Soyao na kui milishit laga arari Sunderline li Kachai number na simbung le Kachai number pack ball solution laga defender just number 5 Kachai na simbung le kapai walaga hita the pass mikwai kapai walaga mathala ga na trubola ka kaptam lishite kha just number 4 of Tanrui na clearance milishit laga Sunderline li Kachai na kui phung lishite Kachai just number 13 singtam man laga Tanrui just number 8 na clearance milishit laga 17 Tanrui team captain hita the Kachai shok kui phai sai kha Kayon Kalejuvang, Tanrui just number 2020, Mr. Ngizip Singh Zimik na friki kaka kathakavang ran lishitale. Yang Gazakula call paying Lemjang just number 10 na hetzak Vaisai Tanrui, Kamukuramda, out chokte the call kick chancy, Kachina Sampong lishitale. Ari second quarter final he ground number 2 li Tanrui versus Kachai reu da kline he will lungli score line li Kachai 2 Tanrui 0 dang reu da kline team khanini nam thala kai nang reu mit le ji hi yaruina hangra da kline team khanini li ringphai ningshi Kachai just number 17 singbung dele 17 pass just number Mr. Limilishit laga Kachai team captain singbung dele pass 15 Limilishit laga 15 na hita da mathala kai trubola kaptam lishitare just number 9 Kachai pangla kai na ball ji khrom jadle 9494 ka 4 na intercept sakui laga Tanrui 4 na intercept sakui laga kapshang lishite center line li Kachai Tanrui pai rog lishitle Tanrui number 8 na mathala kai na kaptam lishit laga just number 17 Tanrui team captain na singtam maman call phang lem chang li cross sak vai wat na ye khayon khamang khalei juwang kata the decision kuira nigle yaru yang room say itu mui machun mu kui yang me nam thala kan yang sang mi tak le ne decision kata the kuira nigle yang room say Kachai wi number yellow card akha phungli sitle mi ka shok chang le ye Tanrui just number 1550 now just number 9 in the hita just number 9 Mr. Hoyam Tanrui just number 9 abang phemi say Tanrui just number 9 wi wang penalty kick ka sambang lishita Tanrui just number 1010 na Mr. Shani Kamrang na kick wang ran le Kachai save Tanrui goal the kaninishi hita the kohodale number 10 yang gachak takuilaga kathake ka keeper Kachai keeper ma thala kaina save samli shit laga ma thaye keeper Kachai number defender na clearance mili shit laga aru keeper Kachai keeper Mr. Ningrehan R Shimrei ma thala kaina save sami Kachai keeper Women's volleyball first semi-final Sekor versus Lamlang Reolaga Sekor na Maikia Sampangaira Yarui Sekor wangakshita pang lagay na kapyami say Ringpaye ishi TNZL na hili stage li than laga apang khakpe li than dakle ithai laga ningshina ye ishi chairman li goal kick chancy Tanrui number 4 mashunmung na thakshang milishit laga clash laga na out chokte da trouble he just number Kachai we just number 6 Mr. Shiratyo na kuifang ran lishit le throw milishit number milishit laga Kachai we
Tanrui number na clearance ay Kachai number na kapta malishit laga Tanrui Kachai number offside talishit ay da free kick ka Tanrui na samang lishit lay Tanrui number head number 10 na simbung lay Tanrui number 10 na left wing ay na singda paman cross sack fai hot not lay number 10 pass just number 9 of Tanrui na simbung list lay 9 defender na chung nao kita back ball hita samman laga Kachai number na intercept sa kulish lay Kachai number na line kapta milish laga just number 13 of Kachai na control sa kui fai sai ka miss control sa ida arui 13 na kui pung list lay Kachai number 13 number 8 of Tanrui na clearance milish ta out cholish ta 13 na kui fai throw ball hi Kachai 13 na kui milish ta just number 9 li milish laga Kachai 9 to 13 na hita de yang ka cha kui laga matala khai crossing a khong lish de Kachai number 17 na control matala kin sa kui lish de ka Tanrui just number 5 Tanrui number na clearance milish laga Kachai we migitum Tanrui kni da hita ta mandle number pass team captain Tanrui na singbung tale number Kachai we number clearance milish laga center line just number 15 Kachai na singbung tale pass mi fai sadle number 19 li kapta milish laga 19 na pass mi talish de kham mi mlai salak tu gida keeper Kachai Tanrui keeper na yon khui laga Kathakshang milish there center line le Kachai number 9 intercept receive sa kulish laga just number 13 Kachai na kapta milish de 9 na singbung dale 9 to 19 team captain Kachai number 8 li back ball sa laga number 8 na call item sa fai what le number call kick sa ka block sa lish laga arila number defender Tanrui defender na clearance milish laga center line li just number 20 na Kachai na kapta milish de number 5 of Tanrui defender number 5 na clearance milish laga arui ball hi Kachai wi side wang Mr. Soyang Kachai na pass just number 5 li milish de Kachai wi 5 to 17 li pass mi kam miss pass side 2 and 1 21 Tanrui na kapta milish de ka defender Kachai wi defender na clearance milish laga center line li Kachai wi number 13 na singbung dale 13 line kapta milish de number Kachai na panglang na ball ji khrom cha de number Kachai number na singbung dale singung maman kat sa kui laga miya ka khani li kat sa kui laga number 8 na cross pass ai number 9 li pass sa kai ka kapang nau kita out chok de da throw in hi just number 5 Tanrui na kui fang ran li shitale line hetam li shit laga number 2 Kachai na intercept sa kui li shite number 2 pass number khayon khalai ju wang free kick ka sambang lushitale Tanrui wang wa advantage ka hakne Tanrui just number 2020 Mr. Ngitsip Singh chimik na free kick hi kathak wang ran lushitale mathala kaina goal pheng lem jangli kathak jang milishite ka clash la kaina out chok the the goal kick chance number 20 Kachai we just number 20 Mr. Somishang R Shimrei na khoi wang ran lushitale number short pass sita da hopok lushitlaga Kachai we just number 2 na singbung dale 2 pass just number Tanrui intercept sa kuila Kachai goal phaiwa kathagung milishte 21 head Kachai number defender na clearance mthalaga na milishit laga center line li Tanrui na khupung lishit le Tanrui pass number miss pass side Kachai 13 na receive sa kuila Kachai 13 na singbung lishit le 13 pass just number 6 na mathala khai through ball aga just number 19 team captain Kachai hita tas kaptam liste Kachai number 19 na call them safa hita ta carry sing shoke ka ball ji na kapag na ogida keeper na yon khoi laga thaksham liste re Kachai defender na head sai ka Kachai side back ta to ogida just number 10 Mr. Shanyi Tanrui na mathala khai call them sai ka keeper Kachai keeper na safe salishita out chok to da corner chance corner kick Tanrui just number 10 Mr. Shanyi Kamrang na kick quick wang ran lishitale Tanrui number Shanyi just number 10 na yang gajak gula mathalang ina call pheng lem jang ni kathagum list number 9 of Tanrui na matalak hai call atem sai just number 9 Mr. Hoyam mathalak ina call atem sai ka keeper Kachai keeper na yon khui laga
Hopok milishitare team captain to 15 Kachai with team captain the Singbungle 15 limilishite 15 team cap 15 Kachai Simungle Kapta milishite number 16 control Sakui Vaisa Eka control Muramda number 13 Kachai Kupulishite Kachai with number the cross Sak Vaisa Eka Paul in the Katang now with the out choked the goal kick chancey Tanrui number the quick fine run lishitale. Kachai with defender na goal kick he could list laga center line li Tanrui head Kachai head ainang buying rock lake Kachai with number 8 na khupung listare 8 to 15 of Kachai na simbung lake back pole Kachai with just number 5 limilish laga 5 na kathakshang 5 sa eka block sa lushit laga ari laga Kachai with number na intercept sa ko le simbung lushit lake number Kachai 6 to 13 16 buying rock lake Kachai with number 16 pass just number 17 the cap tam lishit laga mathala kai true ball la just number left winger bali cap shock milishit eka offside talishitaida free kick just number 4 Tanrui just number 4 Mr. Mashunmung na kui fang ral shitle thalaga na panglaga na center line li thaksham li shite kha kajai na intercept sa ku li shite number khayon khalai juwang Tanrui na free kick ka center line wen samang li shita number 8 Tanrui na mathalaga na kapta mi kha keeper kajai keeper nam thalaga na yon khu li shita goal kick ka thak fang ral li shitale yang gachak kuilaga center line kap kathaksham lishit laga number 19 Kachai na khulphung lishit taire Kachai wi number na kap shok lishit laga keeper li 19-1-1 hi ta le number 19 Kachai team captain number 19 Kachai team captain Mr. Somshon Shirak na third goal second quarter final with third goal he scores alishita Kachai versus Tanrui second half aring raw takline hiwilungli Kachai scoreboardly Kachai 3 Tanrui 0 the 3-0 inang raw takline
Kachai. Kachai we number fourth goal he. Kachai we number Kachai we number 1515 Mr. Unganing R Shimrena fourth goal score salushita second quarter final we second match Arui Kachai versus Tanrui second half ngrong hungle he will only score line li Kachai 4 Tanrui 0 the 4-0 in ngrong the clay number Kachai na free kick ka sambang lishita Kachai we number na free kick ka thakfai ran lishita le Kachai we number na yang ka chak khuilaga Tanrui call side wa ka thakta mi lishita ka keeper Tanrui keeper na yon khuilaga Tanrui keeper na yon khuilaga thakshang mi lishita re center line le Kachai we number na control sai number Kachai 6 pass just number 1919 le lishita 19 pass just number 13 Tanrui number na intercept sa kuliste 21 Tanrui na 13 lima thala khai true bola kapta miliste 13 na singbung le Tanrui which is 13 na cross sak vai sai kha clash lagina out chok the da goal kick chance ki chai number de khui fang ran liste le Sender line li Tanrui which is number 20 na kapta liste Tanrui which is number team captain to just number 21 Tanrui 21 na singbung le 21 carry number 21 singtamaman Kachai we side vaccine tamaman laga just number 9 na call attempt sai Tanrui which is number 9 na call attempt sai kha clash laga na out chok the da goal kick chance Kachai na quick fang ran liste le
throw in he Tanrui number na line hata milishte line hata milish laga just number 17 Tanrui pass just number 20 na 10 likap ta milishte number call phanglam jangli keeper 1-1 hita number 10 Tanrui just number 10 Mr. Shanyui Kamrang na kola ka score sada Tanrui versus Kachai ngrew laga arui second half ngrew mungle score line li Kachai 4 Tanrui 1 the 4-1 na ngrew da klene center line just number 21 to 121 Kachai na hopol shitaye team captain limilishit laga Kachai number pass number Kachai number 2 Mr. Nasingbung delay number 2 pass milishit laga Tanrui number 9 intercept sa kuifai sai kha number 13 na kuifung listare Kachai number 13 singdam man call phang nai man Tanrui side wakta man da hita da singdam man dale number head Kachai number 5 Tanrui na clearance thalaga ni milishit laga aro center line li 13 of Kachai na singbung dale chasi number 13 na yang chak chak kui laga mathala khai pasa kapta milishite number Kachai na kuipung lishtle number 8 to 21 na simbung le Kachai 21 na call phang lem jang ni mathala khai crossing ang lishte Kachai number 6 hetai na call item sai kha keeper na yon kui leka number kathak vang ran lishitle Tanrui number na mathala ga na kathak sham lishleka Kachai side wakta mamandle number center line li Tanrui Kachai ngapaing rok lega number 9999 ngapaing rok dele free kick ka sambang lishita Tanrui just number na mathala ga na kathak sham lishitare center line li Kachai team captain na intercept sa ko liga receive sa ko liga pass mishok lishite Tanrui number na intercept sa ko lishitare line kap shok lishit laga Tanrui number right winger na singdam man le number 13 li kapta lishite ball ji 2013 pangla ga ni khrom laga out chok the goal kick chance Kachai pack number na quick fang ran lishitale center line li thak chang milishit laga Tanrui number na simpung lishit le Tanrui number 10 le milishit laga 10 na left wing na singdam mandle number 10 carry pass back ball just number 20 na 13 li kap shok milishte 13 li kap shok milishit kha just number Kachai na clearance milaga aru Tanrui number 17 na samang lishit le Tanrui number 17 pass mishok vai sai kha handball ju lishit awgida Kachai number li handball ju lishit awgida free kick ka kathak khwai Tanrui number na free kick ka kathak khwai ran lishit le Tanrui wangwa scoring chance ka hakle ye khanini team Kachai kala Tanrui khanini li ma hai mai runo Tanrui just number 10 just number 10 na kathak vang ningle Tanrui just number 10 na yang chak kuilaga mathala kaina call etem sai mathala khai call etem sai kha clash laga na out chok the goal kick chance Kachai na quick fang ran lishit Kachai we pack number na short pass sapok lishit laga just number 2 Kachai na simpung le number pass Kachai we 8 limi lishit Kachai we 8 na simpung dele carry samman laga hita da mi kapai wa laga just number 2 limi lishit 2 na line kap shang mi fai sai ka block sa lishit laga aru number 20 Tanrui na Kachai call phai wak kathagu milishita aru just number 9 Tanrui 13 Kachai ngapai rok dele Tanrui number na khupung lishit laga pack ball sa laga 9 13 aru la 9 13 5 ball je pangla ga ni khrom jatle Kachai number na khupung lishit laga intercept sa ko laga Kachai 13 na singphung le Tanrui side wak singdam man laga Tanrui number na Tanrui just number 5 na block out sa lishita the throw in hi Kachai number 11 na khufai ran lishit le Kachai number 9 li throw milaga kapta miliste number Tanrui just number na out clear sa lishita arila throw ball ye Kachai na sambang lishit le
center line li Kachai wi number 17 head number 9 li milish laga Tanrui just number 5 na clearance milish de center line li Kachai wi number 2 na kapta milish laga atamui lungli khangreu khanghan sau gida itumui quarter final match Kachai versus Tanrui ngreu laga Kachai 4 Tanrui 1 da Kachai na mai kha sambangai ra team khani ni wang ning chiai re ki phong shok da sada team khani ni wang yarui pangla kai na pang phe mi se akshida Hello. Units Kachivali had a Gajtai Sadalajan. 12:30. 12:30 li itum women's tug of war ya hopokra. Units Kachivali Chitai Kangai Gacham 12:30. 12:30 p.m. li itum women's tug of war ya hopokra Gaji Saigorali Gajtai Sadalay. Fixture Jitai Midlay. Firstly, Maichon versus Steinem. Women's tug of war. Women's tug of war. Fixture Jitai Midlay. Firstly, Maichon versus Steinem. Maichon versus Steinem. Second, Sinagete versus Tanrui. Sinagete versus Tanrui. Third, Dishar versus Lamyim Pungter. Third, Dishar versus Lamyim Pungter. Fourth, Parung versus Dingshong. Fourth, Parung versus Dingshong. Fifth, Kachai versus Ngainge. Fifth, Kachai versus Ngainge. Sixth, Sirarukong versus Lamlang. Sixth, Sirarukong versus Lamlang. Seventh, Somtal versus Dushen Chanhong. Seventh, Somtal versus Dushen Chanhong. Eighth, Pali versus Tanrui. Eighth, Pali versus Tanrui. Ninth, Saikor versus winner of Maichonen Deinem. Hina women's tug of war we fixture ne 12:30. 12:30 li how pogra gihil alushida gajitay sadalay. First, Maichon versus Deinem. First, Maichon versus Deinem. Second, Sinagete versus Tanrui. Second, Sinagete versus Tanrui. Third, Dishar versus Lamyim Pungter. Third, Dishar versus Lamyim Pungter. Fourth, Parung versus Dingshong. Fourth, Parung versus Dingshong. Fifth, Kachai versus Ngainge. Fifth, Kachai versus Ngainge. Sixth, Sirarukong versus Lamlang. Sixth, Sirarukong versus Lamlang. Seventh, Somtal versus Dushen Chanhong. Seventh, Somtal versus Dushen Chanhong. Eighth, Pali versus Tanrui. Eighth, Pali versus Tanrui. Nine, Seiko versus winner of Maichonen Deinem. Hina women's tug of war we fixture ne. Atam chalagan na razang migfai lat luishida gajitay sa dalaning shlagra 12:30 p.m. sharp. Stage chili guide mati karamilo da gabosat le
that li chita stage li guide mati kharami log ji hi saklai na gabosat laye
Fifth, Soikor versus Sararukong. Sixth, Ting Shong versus Ngai Ngung. Sixth, Ting Shong versus Ngai Ngung. 7, Somtal versus Parung. 7, Somtal versus Parung. 8, Women's tug of war Gubai Laga, men's tug of war Leira, Gajihi units Kachi, Vili Kachitai Sadalay.
unit kichivena substitute sangga mitra da kani ran milo gji hi kachite satle the lushita men's tug of war kala women's tug of war wivang unit kichivena mitra da kani substitute sangga ran milo gji hi kachite satle
Fonda tungai saida stage likura made lay jina Fonda tungai lay da stage likura made lay jina kichikatana fon shmana eka stage claim la rasa milog jihi kichri sa lay la dushida Fonda tungai saida stage likura made lay jivaina kichikatana fon da tungai la shmana eka stage claim rasa milog jihi kichri sa Check.
Hello. Women's tug of war. Women's tug of war yung pokbay sa usay in first match li Maichon versus Tainem. Women's tug of war. First Maichon versus Tainem. Maichon versus Tainem. Kakaneli Sinakite versus Tanrui. Second Sinakite versus Tanrui. Third Tishar versus Lamim Pungter. Third Tishar versus Lamim Pungter. Fourth Parung versus Tingshong. Fourth Parung versus Tingshong. Fifth Kachai versus Ngainge. Fifth Kachai versus Ngainge. Sixth Sirarakong versus Lamlang. Sixth Sirarakong versus Lamlang. Seventh Somtel versus Tushin Chanhong. Seventh Somtel versus Tushin Chanhong. Eighth Pali versus Tanrui. Eighth Pali versus Tanrui. And ninth Sekor versus winner of Maichon and Tainem. Women's tug of war. Women's tug of war yung pokbay sa usay jay na units kachibi na natumi representatives tarata khani jihorami kawai gajihi na tumli gajitay sa dalay latlushita. Women's tug of war yi tum hau pokbay sa usay jay na units kachibi na mi tarata khani jihorami kawai gajitay sa dalay kalam karu khangakun ni magazang ni pukipa kana crown adong ni mazang ni paimra gajihi mahau pokrang kana tumli saklaki na gajitay sa dalay ning shilagram. Kachikatana phone Shiman Kachai Leaka announcing Putili claim Nasami Baira Jihi Kachitaisa Lushidalay. Kachikatana phone Shiman Kachai Leaka announcing Putili claim Nasami Baira Jihi Kachitaisa Dalay. Women's tug of war. Women's tug of war he Kubhai Laga. Men's tug of war continues Sara Gajihi Lagajitaisa Lushidalay. Women's tug of war. Women's tug of war with Tili. Men's tug of war continues Sara Gajihi units Kachibuli Gajitaisa Dalay. Women's tug of war Kala. Men's tug of war. Meet Radakani. Unit Kachibu Wena. Meet Radakani. Johora Miserlo Gajihi Gajitaisa Dalay. Nếu bình mà lưu cứ lưu gì, cái đó hay bình giá, rồi thằng nữa. Women's tug of war Vivang. Maichon and Tainem. Maichon. Rahai kama aksida pankhang migila. Okay, thank you. Tainem.
Hello. Volley khana. 나 이거 어떻게 합니까? 못 찍어. 점심 가도 보자. Hello. Women's Taco 40 Zangitakle units Kachivana. Women's Taco 40 Zangitakle units Kachivana. Crown Alumni Zangmikvai, Kichihi Kachitai Sadale. Women's Taco 40 Zangitakle units Kachivana. Crown Alumni Zangmikvai, Kichitai Sadale. Women's Taco 40 Zangitakle unit Spain. Kaching Rada. Crown is on the Joy to Matam later. Kala Magazanga Binji. Kaching Rada ground is at Unza Bamasami Kavila Lushida Kachai Sadale. Meet Rada Kani. Kala team coach or manager. Jimang na ground Hilikazang Milo Katay Binjis at Unza Bamasami Kavina to Nikiagashi Nakapone. Women's Taco 40 Magazanga. Kangatay katongana ayar wen yang miruno alungi mazang miaruno gjihi razangai da klayar recycle really gjitai sadale women's taco 40 zangi da klay units kachiv na crown hili example sami loading shinara 기본 센터 힘가 좀이야 면허 이거 님 노래야 제품 힘장 어때요 주민들 값까지 봐있나 아자 알아진 저 파지 지금 내지는 시 락 뭔가요? 뭐지? Hello. Women's Taco 40 Zangi Mazangi Gijiping Jiva Kaching Rada. Ayarli Kashok Milago Joning Schnara Jigi Paul Mareo the Clipping Jilla. Paul Jikuilaga Ayarma Kashok Miolo. Ning Shinara. Women's Taco 40 Zangi Gijima Kaning Bing Jiva along Nimazang Mialo Gijina to Mila Luida Gajitake Sane. Senagate Marai do Raikashida Bankanga Migla Senagate Talui.